Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Howard ke Hatpan Ingti Patuak Lamalong ke Chengsi First Summer Football Knockout Tournament Championship 2024 Kibipo Jakhong po ni Pai Pri Ningkan Surihinira Inkoira Pliani Howard ke Hatpan Ingti Patuak Lamalong First Summer Football Knockout Tournament Championship 2024 Kapaman Pon Labangso Football Tournament organized pon lake Karbi Student Association Howard ke Hat Branch Tumpensi Paterpi Ponsi Klem Pondo Lapen Labangso Paterpi Ponalong Howard ke Hat KSA Headbands Committee Maipu Gotom Terang Kong Chunbang CE Milik Kam Sing Ronghang Vice President Rang Sina Teron Assistant Secretary Lapen Arwin Teron Office Secretary Alang Litumpensi Labangso Football Knockout Tournament Championship Asayang ding si Paterpi Ponsi Mason Pen ding Pondo Alang Litumpen Katopapon First Summer Knockout Tournament Championship 2024 ki Biponalong Kachetongdun Aluhiaman Pen Howard Kihat BDC Chairman Budheshwar Teron Bida Singh Teron Howraghat Municipal Board Chairman Nadra Kamal Saikia Lapen Howraghat Police Station OC Bor Singh Bay Joint Secretary Karbi Anglong Sport Association Lapen Tiripi Karbi Student Association Howraghat Regional Committee Sabrans Maipu Budho Terang Gobin Milik Kong Chunbang Alang Litum Amana Pengpen Chetong Dunsi RD Pidundo Aduntu Howraghat Pan Ingti Patuak Lamalong First Summer Football Knockout Tournament Championship 2024 Kapatupon Referee Mahesh Sinar Pensi Kapatut Apon Atumaphan Mason Pen Langponlo Lapen Kapatupon Atim Then Arong Town Committee FC Lapen Chingtur FC Hidibonglong Atim Pensi Chipupondo Lapen Labangso Kapatupon Ahud Then Arong Town Committee Atimatum Ketek Munaga Joksi Chingtur FC Hidibonglong Apan Goal 3-1 an ball Thapon C Then Arong Town Committee FC Atum Mason Pen Chipahai Ponlo Howard ke Hat Pen Ren Singkiling Report Karbi Anglong News Channel Chetong kadowe to pa Luisa Pukan Tinglok Nada Pinia Labangso Kachapati Labangso match ng Kachapati duni Hitibonglong Sports Club and then Arong Sports Atimatum Lapen Nada kadowe la football kailangan ninggang nutin na bangko bang dito kasi arong lo pini nga kan hawragan ang kanglong la son football competition la son bibia wipin lang pining maune so man si kechenglo la si kalbi locholi a song panili kecheng sening klong ka churu ponlo lang litong la bangso state kecheng compare ada sportsmanship pati sports la bangso environment kewan pon alang litong la bangso promotion aban keklang la bang churu ponlo la si pini apora dolo la Pini inaugural match lo labang so match referees kato vidolo alang litung experience referees lamang si lo la hawragat ang kanglong kato alang litung si Lempon Bom lo lapen ladat non la hitibong lo lapen la denarong labang so players atum hatuning bila lo denang litung pini la inaugural match lo nang litung mesen labang so kecepati paklang konju sen ning thelo lapen ang open kasalom joint secretary alang list kami penang la alam than lo kenang sot alam ko PPC ali doi mala ke patuben muni tuma ora prampen jot kali muni ra kailo ke mesen tabang so atowardo alang litum jonsi agoda dur mesen ke patu kadogo wi discipline maintain lo polote kadogo wi lamang itu han polo la sinili kaninju padingo elo la si kijutsi la kadogo wi la team to manta nili all the best nili en pajir ponlo la pen referee to manta mesen na khela pini teglong pon pobusi ning thelo la pini ga chetong anutin na courting ji manta la bangso kala etum lang dun holo na la sila nili la bangso inaugural match long nili lam thelan sing ton ko lo kardo VGR Alongle Katharli Asai Kiring Jia Jakongge Karbi Anglong Autonomous Council Alongsi Dolo VGR Alongle Putak Perangke Maike Papon Lit Songrong Par Lapen Alang Liri Sang Ho Tumpen Perangke Maike Papon Ate Lake VGR Alongle Katharli Mate Eviction Aputake High Power Committee ke Sengpo Nang Chilang Dolang Lapen Lapuson Kapate Pon Tap Alam The Hai Hui ke Enpon Lake Apor Kepedam Pan Chotlo
থেকে জংসি কমিটি কিমি সেংপন থুজিলাং পুলোতে ডকুমেন্টস কিরি কাটারলি পন আসাই কেরেং পন আনসি আপর দাম্পো Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along Principal Secretary Dolo. Documents mate record hey hui seta kirimtang kibitang dolo. Lasi Lahai ke jong pontap mate committee ke seng pontap Lahai asai kedeng ponangji avilo. PGR Vichar alongle Katharle de Chiaphan ke longle philang ahempu ke Karbi Anglong Autonomous Council hello ajakong kedo. Lasi nohokta hukum ke hangdam nang jilang alam amat siavelo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council pen mamat hukum PC Katharle asai deng pon phit anvet lupusi jongpo Jongsi High Power Committee Sengpon Thu Jilang Pulote Lake Alangli Tumaphan Okdai Ason ke jongpon mate ke en pon aphan chot luputa phirang ke amaya longpen ning jipo Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Tumsi Jakong Dolo Komaraphan Kenang Jilang Lapen Kopisi Kenang Jilang Lake Council Atumamatsi Aja Kongdolo Angkang Pi Asai Kedeng Ponchia Phanke Longle Philang Aputake Karbi Anglong Autonomous Council Hello Ahemphulo Theke lands belong to Karbi Anglong Autonomous Council Lasi PGR Vijar alongle Katharle Plutjia Phanke ke jongdam nangji mate kapathe idam nangji alamamatsi avilo Ladak PGR Vijar alongle alongke ke ongdung ahamphang asong atumpenta chesong ponlo La apotsi longle philang ahemphuke Karbi Anglong Autonomous Council hello La anpar kapathe pontap si committee ke seng ponchotlo lake lam Kaparteng pon thabji aphanchot Lapen akoy kipi ponche phan chotlo Labangso High Power Committee ke seng pon puke Tangte phirangke amai ke phapon alangli tupen kaning pon alamle angton pen arjuponik tha News Text Report Karbi Anglong News Channel Ke claim nang dia dak aku bilo apni dak lang nang tang de documents ni nang ti Kapre kasai yang dengan claim nang gitu sebenarnya council on secretary tum dolo eviction sales dolo tapi nak council on aku do eklo alang itu means non committee long high power committee long command kan members pe kuma council lu chong alang itu means dalam person kiri kapan kala kaja kom tapi lapan thek lake dai mate labangke alabang so aku bang anu kapre long tarabang ji lapan halabang so blame nam anu kapre kan ki PG apan si halabang ke high power committee dan ke labang ke sei jot labang ki PG labang ke thang bar ke lapan akenan so hala person da kali jasen ke labang so high power committee ke sei Dari council kacari itu kalau council kacari itu nongsi amut ki angkang tiga kudu itu kemadam kusi kosong si kopi si klaim apa lama dia. Jong si kacing lah kacing saya ben kini bidi sore pulau tengah non komiti sengmet nang di pola mana dia. Ke damtang lah all party all social organization si hang ke damte. Hal sota ke komat si kosong apa amutin na opinion nang jen ke damte. Non tak langsung na enmi. Kami ke mana ingay bong mana komiti ke seng hal so komiti Kunat ko ansa kenak sot ke duma ko hala ko itu kan mutro lapen dong sikalang dili kuma jin kama ka hala mangke of dai jo lapen lam katewari je phan isia bidi jo pa sini mak kali dia no se chunde to ni ong chota lam no alang masih pakai ko alang masih akcho ko acha khai ani sila CM kinji to mati di ge jitte record awet siku alang he sila ave pute ko sole phale ko sila sini yerong so tak solo kidin de la solo mangke alang tu pola ani simen la so reply bang milik men ni Ili tu mungkin benang kilo, ahok tu manon na karbi nong pek jam som ham nong karjam tum ansi non bang langsung karbi mai doa pijar nong kita amdan langsung si arjap lo, langsung si cesong lo, non kirang kilang langsung si cesong pon lo. Langsung nak si ani si kita amdan langsung soalan mang itu reply tiglo, kape kalau ngkat eviction ke claim dok tiglo. Karbi nong kosong si non eviction ke claim mah, hala anto si hala soal son eviction ke claim dok tiglo. Kasi along apek eviction ke claim mah, all this could be mah government record hala so basic claim tiglo. Langsung nak si ini tu orang ke 1946 ni kan gadget notification kan ke abe ulang salang itu pun. Gadget notification kan abe ulang si pulau lapre. Kalau so gadget notification abe pesame kalau so gadget notification a reference pensi alang itu akape ke demarcation claim law. 1954 ni kan kami grazing regulation kami jolo. Langsung nak si oldest cita buhi long ke kalau dak nage government land si pulau. Amut pialam mangke Karbi Anglong Autonomous Council berarti autonomous aja company kecing si aja company long le aja company tu long aja company. Lalu si anigan na berarti land belongs to Karbi Anglong Autonomous Council.
Ili tu nasi longle ni pulte longle aja kongdo. Ke damtang itu thek long lo. Hill Areas Department HDP stara juget mohon ta halang tiarli ni ke dak. Longle aja kongke Karbing Long Autonomous Council long sido lapen hala dakin pun se jokun bagi Karbing Long Autonomous Council ku pisi ka ceparai na hala ka ceparai ting sin ni ta pardon ko. Lapen law enforcement na power don se nang di ne ahok hala ke ini tu long sido istiada tu long sido la se hala bangta don se council tu long se nang ko. Yung si election claim ko resolution no si council ng deng tang no portang pe nili tu hin ke law enforcement na ta hala bangta nili tu hin ki ko si ko si ate pi ke election ke claim dia phan ma ke non justified council ng masuk dah kongdo. Council ng macam kongdo ini tu nong justified bangke kita tu hilom da oldest kita punya record ng government land si tu lang ada ke itu hek daklo langsung si dolo. Lapen pra autonomous council aja kong kita kado ini tu dah ke ilong so fansi panam chot. Lapen langsung government land putan teh hala so jongjung along le PDR long le dah ke government land putan teh hala dak bangke na liku pima pincong ila ke Karbing Long autonomous council aja kong lalu do pami alang itu langsung aja kong har jakli. Lapan empat bangga oldest government record pulitan te 1975 peningkan ta Kirni police station kapar lu cinghut hala so kapar lu dah hala dak bangka lardak yang paklang lo PGR longkuan segitu mak khusus suarong si PGR mak hala dak 1975 peningkan Kirni police station kapang lu cinghut hala dak hala bangso alu tu yang bukan ke itu tang de lapan empat itu man kupisi genang iklan pasti happy bangke benang tumben cinggi tano election ke claim ke bangke la anta dolo la anta choklo lapan kape ke district long election ke claim ke non Karbing Long Autonomous Council aja kong kan alu kan hala anta long pet yabe Stame alang itu election ke claim na kusi ke claim pacun kon lo pasti happy bangke council tulong ke claim be ki non ta claim munno alang jahar jangni lo lapan jahar jakna ko kali pulutan te lake Karbi tum ke kamkirat mi yang deng setelah benampar monon fit Karbi tum kacestongi ang aklam long kurdan tabelo kan arjakam abang tabelo lapen ampar labang so PGR kace somdong si un etang lo kurdan te non kirang kilang apor bangke nang PGR lah hem tikup long kedo emetang ajakong dokop poi pit pustame itum la aso asak diction ke klem kan ta cepat jumjek ke kurdan te hem break ke hang lam ke kardok ke Karbing Long song hang ham tu doan ba kan ide bang tum tom melo eman koman to bak ide cepahar jak terlalu lapan ampar ta seperti botar list kan than ta hobe jenglo Karbing Long kape la ansia isu kedo lagi itu wan bakang kejima Karbing Long Autonomous Council bende non bende direct kahini si langsung PGR along le putak cingbai je pulo nangi tum la jondi organization apa yang kenalakan nanti Karbing Long kan la nangi tum bangke langsung PGR election nang jipu tarik presi ani si song jipu laso nanti tum tarik presi song jipu joini kan si penap si langsung PGR putak Karbing Long Autonomous Council tum cingbai jipu alam keban labang ani tum laso bang kama thaiglo ini tum isi ani kacing mai doji mane cesong doji ko hala bangso alam sia tipi ko jangsi resian ni ete laso kan mena itum bang kape long tu kasik sak tenang dulu la bangso kacesong long kapa bob dedi khan laso ce kacesong long kape ka son tenang alam nang lelo tema lasi hala jase metpet bangke nili tum bang kacema thadala lo isi ani amai doji ko podangsi krihini ani amai bangke penap pani dia tu nasi la solong mai opinion conspiracy do kuta ni tumang matai glo nasi sonsuri conspiracy le do kusame jasemet rata tum kajini ne nang tum kache song bangke PGR on tharle yetik bangke arjap tip nang to la pen arjap tip nang ji bohala sobang amuti bang kuta ning chiti pen jong si chipto seroi do bonete la helo tum jasemet pet non pora kinang san bang jong si penap Karbing Long Autonomous Council tum kacing ba la maksud PGR nong de election week ko alam cerai dat apis kami nanti tumbang ke tarik presi hari ni bang cusong Ni tung pindah ke cemurung akar bituan dan Karbing Long akar bituan akari ke lalu je untuk lah hilang pilong PCR long le je konsultansi penap untuk kalang kuncing wajib long je parai kondep sita akar bilang berarti panggil pun ini dah kecil nak kan Karbing Long akal bidang ke sungan konpila penuh se tarik tes yang sampai rat kecil nak kan Karbing magang tempat kondek ko
Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang thu